Iz Škotske, zaigra pa bo na škotski nacionalni instrument, to so škotske dude. Dajmo en aplavz za Johnnyja iz Škotske. Johnny from Scotland. Hey you, what are you doing here? Johnny's gonna play a pipes. Johnny's gonna play a pipes. Johnny, prekloni se najprej, ko greš na oltar, manj aplavz za Johnnyja. Hodiš, pa ne. Johnny, are you ready? Bravo, Johnny, bravo, deva jesmo tudi aplavz. Johnny from Scotland. Hvala lepa, dosti je bilo, hvala lepa. Ja, dobro je. Tega človeka se ne rešiš kar tako.